Kok kemes, Dik? Ngene ya nih. Apa? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kemarin nggak upload video sibuk lur. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita makani wedhus dulu lur. Ini kalau pagi mesti jaluk mangan. Ini godong telo. Pagi hari ini mendung lur, mendung lek nduk desa ini wis kudu turun neh ae. Mendungnya minta ampun. Jadi tadi malam, aduh, tadi malam itu hujan terus sampai pagi tadi ya. Wes, nah, hutan ini wes, jan. Esok wes. Digaraputan kayak ngene Jun yo. Yo. Lur, pagi-pagi sudah hujan di pedesaan saya lur. Tadi nggak sempat video. Banyune ngecembong. Dores lur kemarin. Ngerabat. Sudah mulai ngerabat. Lah yo. Lah kaya ngono gununge ra ketok. Wis. Isu-isu wis udan lur. Delok wong oyok-oyokan. Oke guys, kita ngarit dulu lur. Balik pakanannya mbak ini. Yes. Rong dino ra petuk lur. Rong dino ra upload. Malah brengos ketel. Gerung kok nyukur brengos. Coba kita lewat sini. Gak sekolah lagi.
kok dalanmu launyu nih, Ber? Dalanmu launyu. Ngarit. Lah ya, apa tuh setor kowe? Itu setor ta? Orang. Peteng kayak ngene. Akeh ta godhonge? Golek sak pondong. Do mau nih tok ya? Pedho wong ngarit tok. Wong ngarit tok. Iya, ambek merutune maneh cocok ngono. Pas luwe ya diterima wong rene. Tas teman. Wah. Padang itu kali Pak Dadang ini. Boleh kita Mbak? Lah yo. Golek kayu kene-kene. Saya bakal ngetok ya. Mek titik oh. Nganu. Ngarep dilebokno jero omah. Oh sama-sama sih, nongkrong tenang sih. Wah. Obrok wae ijo tenan dong yo. Mau kondo iki wis. Wis mau kondo iki lur. Lek bendino ngene yo penak yo. Turu isu-isu. Gak adek tangi, mau kondo tadine. Ngono ya mau kondo ya. Isu-isu tangi-tangi mangan. tangi-tangi mangan. Kuku bokong. Kora-kora mbah-mbah. Hai dong telo lur. Mbak apa dik jenenge? Blemplek nganu kok, dawu. Seger iki. Nikmat. Nah iya. Kadhe yo mendung-mendung udan-udan isu-isu. Coba ya bedok kok. Oh iya jam 11 kliwat ya. Ya, tenan Amit. Udan maneh. Terpal lho. On. Terpal maneh. Kak terpal. Ya ya, sedina suwengi udan. Besok sampai sore bengi. Dek, besok sampai bengi udan. Pendak bengi neh iki rasane. Hah? Kata piye menjadi gatai. Video ada pedot-pedot. Para fokus belas dulu.
Mangga nimbangin dok. Ya, kamu tinggal cadap. Enggak perlu. Berapa tuh putih gitu putih. Kurang. Penake ngopi mbek rokokan tok. Mbek kemulan. Guys, alhamdulillah sudah dipester lur. Yes. Sedikit demi sedikit. Moga-moga pas doa panjenengan semua lur. Moga-moga ndang mari kita kena dipindah lur. Sukro Net Channel.